Ki Pulit ke Antinak Task Force ANTF bat ki Pulit ke Special Operation Team SOT kira kendang ya Dukan de ya gimar ba beany hakatanya stanjip silong bat hakani ki kendang galap ya Kynja drugs baketeng kumuhash ki ba Buhrieh ba hak senduk bat syakendong kinong de grasong ba ya Kynja ba Buhrieh ba ya kini gimar hak jika bakendong ba batang ki batip ki ba itu krasutu bani de ya thet ya uni uma beany handai shua baki Pulit kin poi ki try Dukan ki krat lot na ketika jaka bat ki Pulit kidang thuat ki bat ki ayo kem tang uwe ya ki syutra jong ki Dukan du ki khang kala na bar ban pen i bom don hadu baki Pulit ki pron kam dau Lyngka ban Pynpra ban yo rong sepo lawan ra ru daki kesau ban sma ban lap ya ki mar bi an ki ba Buhrieh bah hak num gayeng kumju hakamra badum Selot deh. Kau aja Dukan lam, dapat mix ya. Ada nggak bentuk? Hah? Dan marker nggak? Dan marker, menis, dan marker. Kau tak kau yang esok. Dulu lah kau tu, aku cepat. Dia wala ekip sekolah ye, ha? Lah ni. Yang masuk pos. Kita berat jadi bayar dia. Usul kartu mana ni? Itu sis kerja ajar saya. Foreign ni. Kan tiga. Bang, this accused that is all abandoned. Later that is being out of what accused. Dah. Itu berasa Bisulpur. Oh, tu terasa mantap. Persel. Thấy bao giờ? Ada son mana. Ya, kamu nak kita nak kita kita. Hari ini kita kita. Bukan macam ni. Dan level mana dah? Joseph. Ini kita kawin Dukan. Kawin ada kaju Dukan dah. Oh, tu ke bas. Tak kena telah tu. Aurak tu entah. Ni yang bas tu. Tak kena lock mereka. Aurak kan? Bisa diperpat dengan terang. Plus 6.080 plus 5. Una. Ini teman.
plus 8.695 plus 1.195. 8.760, 5.950, 6.080, 9.245, 3.890, 4.600, 9.89, right? 75.855, 0.855. Now this one, you write, क्या लिख लिया इसको? क्या लिख लिया? क्या कैसे क्या लिखेगा? कौन सा स्टेप लिखेगा इसको?